Lagi apa guys? Lagi apain guys? Lagi peluk-peluk ketah guys. Jadi rukuk hari ni banyak kali guys. Oh doh, anak sultan kita kan rukuk banyak kali anak sultan. Rukuk dibajak sama orang guys. Rukuk ada grocery rukuk kita. Emang beres kali guys. Rukuk free guys ya. Oh, rukuk free ni, mana ada keluar modal. Aceh mana ada keluar modal dia. Iyalah. Kalau enggak ambulan kaya kita. Suka-suka kau lah. Oh doh. Nanti pengen di keluar no. Di keluar Morbe le ba. Morbe tu surumba. Jo lebih depan. Jo ba yo ni. Pani mak benar kok. Jo ba yo ni. Okey, Cok Long. Rp10 pani mak. Rp10 nambah. Berarti dibagi ngarbe kita. Ngarbe. Pengi dulu. Pengi 16. 16.